He tangata moana tēnei uri o te whānau arua taupare ki Tūpāroa. I think my favourite part about being on the waka is getting to be on the moana, because I'm a moana person at heart, and getting to sail to all these cool places. Nā kona whai haere a Aria Reedy I ngā mahi waka hourua. My first ever sailing experience was on the Spirit of Adventure, and my youth coach put me through to one of our board members who invited me onto the waka. My first ever time spending time on the waka was I just got called down by one of our crew members to do some maintenance. He kaumoana a Reedy mo te waka o Tairāwhiti, tētahi o ngā waka e whā kei te hui ahurei o Te Hau Kōmaru. Neke atu I te toru tekau tau a J Love e hoi ana, a he tuatahitanga mōna ki te hautū I te waka. Timataki māua ko taku horangatira te whai haere I tēnei ara. Nā rongi te mōhio he kai ako māua, he kai ako o te reo Māori. Tino tipu mai te hihia ki kia huri o tātou iwi, tō tātou iwi ki te ako tēnei momo mātauranga. Nā te mea he āputa nui me ki, I roto I ngā koranga, o roto I ngā kura. Kei te pai te reo, kei te pai te haka, ko waiho atu, ko te taha ki te waka haurua. Timata ai ngā wāhanga awhiawhi I tēnei wiki, ka mutu e ai kia ngā hui a mita, ka whakahaere he wāhanga hirahira mo te rohe o te tauihu. Tairāwhiti is going to be doing some day sails, so the public and the kids from the kura around this rohe are going to be able to get a chance to sail on board Tairāwhiti, and through doing so that'll just be able to bring to life a lot of the mātauranga that's being shed on the land. Ko te kūwata o Love, kia haere tonu enei hui ahurei, kia whakatairanga I enei mahi mō ngā whakatipuranga, kia ako I ngā āhuatanga o te waka haurua. Te whakakotahi a mātou, ki runga I te whakaaro kotahi. Te whakakotahi ngā waka, nā te mea kai tēnā wahi, kai tēnā wahi, kai tēnā wahi, ia waka e noho ana. A rua niho ngā wā ka hui kotahi pēnei mai, he whānui kai roto I te piritahi, me te noho tau me te wānanga tahi, te whakatipu I te hiahia, ki te huriki I tēnei momo taonga o tātou. This festival is important to me because I get to come here with Tairāwhiti waka representing Tairāwhiti. I love it, yeah, I love it. He here ngā waka, he whitiwhiti whakaaro, he whitiwhiti kōrere, e tū ko te māramatanga. Shakayla Andrews-Alapaki, Te Tahu News. Ko te reo, te take.